Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Noyalam kaliang persya baru MLA kemelim ubah Ronnie v Lingdo ulah Shah no Marwei hadin berlaingut ki MLA ke Kongres kira penkere ban penyesok no Shah sang National People's Party. Hadu ba ay gadi ke kubor ke jing penkere ban pediang yo Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsning ubah Charles Marngar MLA ke Mauhati baru ba Gabriel Walang MLA ke Nongston kadang yai. Hagas ni thau ding kaming Halia Pradesh Congress Committee kala ICT ba ya ubah Charles ba Gabriel ban pentip Shaki bakila Shah sospon nagbenta Henreus nem namar ke jingken no bakila le ye ki kampersha jong kaseng bat bakile jan ke sarkar MDA Henry Dr. Celestine uklam yo satya ye ka bakum gani ke chithi ban Shah sospon namar katar ke jing penyesok no jong ki laingut ki MLA ke Kongres Shaka NPP ubah Ronnie ulasa Marwei Hausnem arajar arfulai ke Kongres kala job sangut ki MLA kentop yo saleng sangma na gambegre Henry usaleng ulahap ban no ya ke jinglong MLA hadin ba ulah Shah Ajit kemu MP Ketua Parliamentary Constituency hau benai jileo jong snem arajar arfusau